Kamekhle Joint Action Committee of Commercial Vehicles MGACCV ka kajing start ka Sarkar Jilla ban pentri kami ka odd even system tangba ampat nakabanta ki kali kamai. Chairman ka Joint Action Committee ba Wandan Bokchurwa ulang ba katay kajing temu ka day pentri kam tangi kali shimet bat kin ampriang dalil leiru ban le kali kamai. Habide begini ko odd even nakaliang ka jungihi kung kasang nakaliang ka government of Meghalaya kalak banle nakabanta ki private mo. Reward kata commercial vehicle. Namar ki commercial vehicle ki hapa po. Namar habdo kan manta ngilaya la persang ban ko ngo isoka banyat ko ribin haki snam ki balet. Ngila ko ngo isoka bangin syong bangin set kali haki por khot lockdown hende ki khamdan pa kajingma na kadaw ngile kendu banyakran na ko por ko por ki ong ba hak po Meghalaya jungi ngim padon at na kajong. Temanta ki ko ban penyat pat od ribin kasong kajing start jong sokar ba kumba kila de persang swa sipor. Man ayo ibin yo commercial vehicle ka block 1 kunjo ndela ayo ibin pada yo private vehicles with strictly issue ya katu ka pass ka surok ka kulo tegon tak mak private kibun bam siu kisiu khajna tang sisin lanu ya ta kimdai bom masiu ki commercial vehicle man losna lani man ka saubna kisiu ki khajna pik menjono ba kali ML deron le kajingbun kajengki kalong ba hadu kan manta te nakaliang jungi ngintip syai takan ki bawang ra kali po office ki di belong nado karang ba kano hadu orang mo ndegi pika tang ML05 to government of Meghalaya dem le hendak ka bakut 05 kadai nam ta public purpose konon ta te den mata daw kalong ba la sistem implement ya kanu no kaan da pule ba sistem ba phim patla ba phin yada na ka banta kinong siu khajana ngi mentang hapani ka bor ba dapat kacau arsian lada pilek pa nam tagi private ngatrai kam donjinge marki private kilong no ba ubui bru hakui kali hakabakut manu safar kiti pa ba ko kunang kampai kali kamai ba let bawang malasi Hagawai pat kapang la kuntu kinong nya kali kamai banlong kluit mensim ban ket ikhra school kibadai ban yale exam kastan ba kastwal nadu ka ar sautri kulber arjar arfuar ngi nasim bui garai kum ka joint action hi kalong bangi kentu ya barok pat nang song kabri nyotret ba kimdei ba kimnya kini kali ba ki khna school khamtam ha kane ka samoi baki penkhre nane baki khun nam ta kani ka examen ga jongki bat kini ban aina chwai gi khna bakin kiyo haki kali kamai ga jongki bakin poi biang tor ha ki jaka nane hak center ga thot exam kata ka dei ka bangi kentu ni ka pat ye ki pat ba nang song jong kabri nyotret hi bro we bat kunjuru ni maham bat ni hukum ya kinongnya kali ba kimdai ban kentat ban kit ni khna school khamtam ha kini kisni ki ba mata ki ba maki kinang kam ya kata ba kin ai mensim perlu no kanong khamnya ya jumut khat ni khna maki khna makin la ban thop ma ha kani ke examen ke ba mata usna marjar akwa te ni kentu ban ni maham ru ya ki driver la da kim kit kin suyang kai ha ki jaka yang jongki lada kilap kinunu kri padba kisondor ya kitu kali lada kidai ki jongi ne kimdai ki jongi ru na kali ang jongi kalau mensim ki action mo but mending mensim action tang ye kitu ki driver mensim action ru badi kitra kali mo kata kadai ka jing maham ka jongi ya ki barok kinongnya kali nado ki kaliret hadu ki kali he ki badai hi commercial vehicle but kumjuru na kali ang ka jongi peseng ni kentu ya ka sorkar ba la kumno khnang manlat ya kini gedheng kali kila dei ban penbiang no ya ki bos ha ki school bapher kum mak memordom jengi na dap submit na ko pos ko pa khnang ba kan solve problem na mar kum makolong manta iwe khna school ko we kali te hak bakut hi kan ra ai gedheng kali te manta pada ngi kentu sorkar ba ka dei ban ai demonstration la swa da kini kili sao ki ba su ya pen blok ka teng lalong katu rel mo ka ba suya ko we ren ko pat tham rakit ik passenger tengi yang demonstrate sorry kini kilisau ha shop pun ra kini ki electricity bus lada kalong na kaliang jongi ngana ka ti kaman ti diang ni lada kamlong pat kembangi la de ma di experience kalong bijaya ya bisa pat ba kata ka ba engkong ka ba pat kalong ba ngi la ya churum chneng habe dei bat kini ki office sarkar ngi ba teng ka jingon ra kali jong ki sakri sarkar kalong ba kadai ka fashion ni kadai ka show ko jongki hindai ki ladai benbu dah kendon ba nadu karang ba katno hadu kono ki ladai ben rai kadai ha ki office jongki
lada maki ki ko ban poi biang por ka shong how to he jong tu department ba un pan de ki boss na kumta office boss na kumta ki nong tre kam sorta ban solve traffic jam ndek mangi men ta bun ki kli private ki shui yang kat chabalat kat chabasham habakut dakli ki jono jo ki staff ki batre ha kita kumta ndek lada yang pagi kali gamai ki bau driver ban ap sonta lani khapa ta ko kali ki wit na kali yang ki bor na ndek lada yang pagi tu ki kali pak ki driver lani war mlap kimwet nak liang kaan. Te kunta hi nak liang jungi yang ba ladai ban solve ya kini kebenta dah ba haman lagi office su kini benar ki office boss kinwan nak por kinlek nak por. Ndai kema kolong menta kiwan karuman kilek karuman. Kecuali Action Committee kelai thu bakal dabi kran bang Sekar Jala halo ka 3 state permit nak betai kali turis hendai lakdau pot babaro kali thamai ken habiaj baik dak all India permit. Nagaliang jungi ka JC hi ngila dap ai ke jingtho. Mo sa government kalau dap accept dulu ya kata ba mensua ki permi ko order kadai bin po delay te hangni apo mekna sip jungi kadai tam senrong sudah ka bamdal ye ka bos penan kambe kata tolong transport long ka selong tang senrong kan kam bamdal ye pa te ngila persang banyak dan te menta pada ngila yo ek ta jingjob da ka ba kimla banong ki kali barem ki bal adon lupa ya ka tu ka 3 state bo mensua kinya be 3 state hentai kini ki newly registration pada kinya no all India national permit